один иностранец поел карта и целый день блевал после этого. А шведы и вовсе отнесли кумыс в список самой отвратительной еды в мире. Вижу, мадам, вы в благородной пище ничего не понимаете. И, конечно же, очень интересно узнать, чем же Казахстан удивляет, шокирует иностранцев. Давайте посмотрим. Сегодня в этом выпуске иностранцы поделятся интересными фактами о Казахстане. It's fucking freezing because last year it was like minus 33 Celsius. It was so cold, but like we are adapted to the continent and the climate, so no problem for that. But for the first time you were surprised by climate. Yes. For the first time we were being so surprised from the climate. Like actually after so like warm climate and like again the snow, it was so like changing, sudden changes. What about local women, girls? Do you like it? I'm beautiful. All are beautiful and helpful also. How about your experience with local taxi drivers? Oh, it's always a series of questions, right? Oh, where are you from? How old are you? What do you do? Are you married? No? Why not? Are you gay? I'm joking about the last one. That one has only come up twice. People are curious. They definitely do push for their price in the beginning. But one thing I really like about here is that if they want too much money, they'll just drive off. You don't have to fight for the price. They take it or they don't. When I used to live in China, everything was a fight. You always had to be constantly aware of what you should pay. And there was just never a moment to relax from negotiating. Here, yeah, you negotiate a little bit, but it's definitely not like China, and that's a good thing. Сталкивалась ли ты с трудностями в повседневной жизни? Может быть, Да проблемы с бюрократией, что столько здесь надо листья бумаг, все формы, документы. Это такая В Америке такого нет? гораздо меньше. Все эти процессы, не знаю, гораздо меньше. Ну, ты согласна с тем, что бюрократия, она в принципе достаточно распространенное явление в странах бывшего Советского Союза? Да. Удивил, что вот тут гостоприемные люди. Мне очень понравилось вот это, что хорошие блюда, как человек бешбармах, вот еще природа хорошая, вот особо в Алмате красивая природа, тоже понравилось. Хорошие люди, добрые люди, то, что мне понравилось. Ну, когда ты впервые ехал в Казахстан, Да. ты вообще что думал о Казахстане? У тебя же информации, наверное, не было? Очень мало информации, но просто не знал. Еще ничего не знал, что будет, что не будет, не знал. Когда пришел, потихоньку вообще как-то посмотрел, пообщался, тогда и понравилось очень даже. Ясно. Ну, получается, что... А вот погода, тебе нравится здесь погода? Некоторым не нравится. Некоторым не нравится, нормально. Ну, зима не очень нравится. Ну да. First 3 months it was very difficult because I came in December. It was cold, very cold. It was very difficult and I don't have Russian language and only know English language and a few people here knowing English language very well. So it was the first 3 months very difficult. Actually, this is a Muslim country, and when we came here first, it was nothing like we felt like Muslim, because It's like totally Western culture. completely Western culture, the dressing, the style of living, comfort for the Muslim people, as we see, but the people are very strict and the girls have to wear the burqa. In our country, it's too much difficult. I mean, Seriously. strict rules for the Muslim, but here it's totally Western. It's completely Western. Yeah. They are free to do anything. So that is really very good, and the traditional dress of the Kazakhstan, that is also very good and very beautiful too. Very beautiful. Adjudica,
Is it warmer here than in Astana? Oh yeah. Yeah, 10 degrees more. 10 degrees, yeah. Yeah. It's snowy, it's stormy and snowy. But I think Astana is just interesting for architecture. Yeah. In Almaty, you have everything, a lot of things to do. More for the story here than me. Yeah. And what about prices? Is it expensive here to live? No. Really, for European, no, I think it's not. It's not very. If you compare to Europe, Yes. to have a flat, really cheap, and to eat also is very cheap. Like 4-5 times cheaper than France. Yes. And why? Why did you come to Kazakhstan? Maybe some people would say, "Are you crazy? Why don't you go to Thailand or to Vietnam?" We or heard that. something?" We heard that. I don't know. But we don't know. We would like to discover something new. Yes, Something yes. new. Yeah. It makes sense. Yeah. With not a lot tourists. Yeah. В сравнении с Россией, здесь люди на улице гораздо более открыты. И иногда улыбаются, иногда говорят, не знаю, комплименты, и просто добрый день. Ну, это редко, редче, чем в Америке, но все равно бывает. А по поводу вот традиции, какая казахская традиция тебе больше всего нравится? Наверное, что-то связано с йортой. Я обожаю йорты. Наверное, поужинать в йорте. Если можно так назвать традиции, тогда это моя любимая. Ночевать в йорте тоже. Да. То есть я, в принципе, понял... Сидеть в йорте и общаться. Да. Вау! Да. Я теперь понял подход к твоему сердцу. Это пригласить тебя на романтический ужин в юрте. Ай-яй-яй. Да. Ладно, шучу. Так уже было. Поздно придумать. Ну все, ну какой неоригинальный человек. So the first bishparmak I had was vegan bishparmak because someone was catering to a vegan backpacker staying with us. So it wasn't actually bishparmak, it was potato instead of horse. I didn't like that. I love plov. I do like bishparmak now. I had to adapt to it. Horse meat is pretty good. It's a little bit sharp, the taste, but it's really good. Shashlik is amazing. Подписывайтесь на канал Дани Уай, ставьте лайки и комментируйте.